Hello guys! Welcome back! Today, we're going to the market to learn how to buy food in Catalan. Are you ready? Let's go! Bon dia. Quin tipus de fruita teniu avui? Bon dia. Tenim pomes, taronges, plàtans i maduixes fresques. Quin preu tenen les maduixes? Són 3 euros al quilo. Hola. Necessito pastanagues i una ceba, si us plau. Aquí tens. Alguna cosa més? Sí, també vull un pa rodó. Molt bé, són 5 euros en total. Aquí tens. Gràcies. Gràcies a tu. Que tinguis un bon dia. Great job! Let's review what we learned today. See you soon!